Nidaul Islam. Magsukul kaput suara. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Wassalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqa. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Muna itukbal sing kita niyo pamahatinggi mahasuci Allah. Amuin pagsarang syukur kaniyah, serta salawat iban salam papanghu na tu pilihan. Amuin nagluwas lungsad, nagbulok binasah, nakirit in pais hasupaya umuntayaw in agama na tu amuna in agama Islam. Muna-muna mga jamaah miulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala yari hatiranan. Makuyag ing kami dimihil kanyo pangadjian. Sarta makuyag da isab kami sin yari kamu bihaun halawm jambangan sin pagpanuntut ilmu. Amuin jambangan wayruun lugi niya labasadjah. Jambangan amuin bang muna puso marayaw, mahinang mo iniluto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mawdu' na to harum ini kabid'ahan atau akan bid'a in pagsakbo sin pag-iyanun Laylatul Isra'i wal Mi'raj. Muna-muna mga jama'a miyulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. In mawdu' pag-iyanun bid'ah. Agon kahukawan sin kita niyukatan. Agon kahukawan sin mga sila mahukaw hapag-agama Islam. Sabab na muna long niya wayroon na kaingatan si mga kaguruhan buat malengkan imamid-amid-a na sadya. Wallahul musta'an wa alayhi tukalan. In pag-iyanun hukuman bid'ah mga jama'a miyulya kamusintuhan. Ini sambil na sadya kita niyo sumud palupa punod. Di maig im pag-iyanon hukuman hatungod sim bid'ah. Ayaw kau humukaw bang aun kaguruhan imian kay mo impakaradyaan kakahinang mo yan bid'ah. Inyan lasa nila kay mo, kasi nila kay mo, sabab singkita nila, inyan bukon nakakahinang marayaw. Kita nila in pagmasalod paghinang bid'ayan bukon na siya marayaw rin sabab yato. Subay ikaw magmasyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin aun pa mga sila duat nananawag-tawag pakakahinang lumayo deng hakakahinang bago amo na impag-iyanong bid'ah. Narin hasabab yan in mawdu sing kita nyo ini. Bang mo biya mga panding-pandingon lilingon im mawdu sing kita nyo harum ini. Lando imbya mga bisan niya. Agun kau makaasubo papangdaig mo. Agun kau makaasubo papagkahimo. Agun kau makapangaro bang may talong mo bid'ah impag-iyanon pagsabo haruman sin al-Isra wal Mi'raj.
Di mo tuan hikapagdalil in taod sim mga sila kaulamaan. Himinang simpakaradyaan ini. Di mo ini hikapag sinusinuhisyo isab siya yaon lumang misanlong ni mga ulama amuin muti na imbuhok. Himaba na inummul hapag pangadjian sa wayroon na kaiyan bid'a imparakala ini arakala. Arakala baha mga sila yaon. Tiyabunan na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala impakaradyaan kasabunnalan. Di mo manjari iyanon. Ayaw na kamu mamungmung si pag iyanon bid'ah. Ayaw na kamu mamungmung si pag iyanon. Amuin kakahinang bago hapag aramah. Sa bablong niya labi sila yaon mataw di mihinang ding kaniw. Mga tuan, mga rayang, jama'a miyulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala yan hatiranan iban sinyari di murungog bihaon. Tumtumon sing kita niyo. Pasubsubon na to papangatayan in akisin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Long sin Abdullah ibn Abbas sa tafsiran sin ayat maha barakat maha mulia ini. Al-ibratu bil haqq wal kathratu bidunihi la yanfa'. Indak busti bayhu anlong niya roon subay siya kasabunnalan hitindog. Misan pa sila nagtipon, deng hasatan pauttara, deng haupat pidyo alam. Bang ingkiaunan nila yan bukon kasabunnalan. Way roon. Kapus pa iddahan yung mga kakahinang nila. Nabukon mabiyak kita sing kaibanan. Bang mo pasampayan in sila yan long niya Wahabi. Nagdaralong na sin aqida batila. Nagdaralong na sin afham khati'a. Nagdaralong na sin awham sayyi'ah. An wa alayhi tukalal. Hangkan dalong sin hambuk imam. Dain hula Morocco Maghribi. Hi imam ya Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Hawak tuman siya na asubo may tabihan long ning pag-iyanon niyo Wahabi. Long sin hambuk imam yaon hambuk Syekh dakula kikila zaman niya rin hula Morocco. Long niya law kana tauhidullahi tawahhuba falyashhad ath-thaqalani anni Wahhabi. Allahu Akbar. Bang sadjalong niya impag-iyanon pagtauhid ini patuhan paglangi ring hahinang pagsakuto. Paglangi ring hahinang kakahinang bid'a. Panglangi pagsumbay dugaing ding ha Allah. Panglangi ring ha pagsumbay hababaw sing kubol. Panglangi ring ha uno kakahinang mangiin inilong ni amuna ini pag-iyanon Wahabi. Sa pahanlong na sinbang sa jin iban simbang sa manusia hadlaw ini in ako na inilong ni pag-iyanon Wahabi. Naray na sababyan mga jama'a miyulya kamusintuhan. Hari pa kita niyo sumud matupapag-iyanon kabid'ahan sin pagsakbusin Laylatul Mi'raj o Isra wal Mi'raj. Hatihon sing kita niyo impag-iyanon bid'ah. Sabab subay ini panyuknyukon na to palawm sin pangatayan. And then ha mga ulama amuin imiyan tawakan din ha mga ulama nagsabot sim bid'ah kitab nila. Iban lang sim mga ulama ut tauhid wal aqida lang ha mga afdal. Den ha mga sarayaw-rayaw long niya. Nagma'na sim pag-iyanon bid'ah amunain imam
Asy-Syatibi rahimahullah. In Imam Asy-Syatibi rahimahullah kitab niya Al-I'tisam in aghniya in pag-iyanun long niya bid'ah tariqatun fid dini mukhtara'ah. In siya nilong niya tariqat hapag-agama hinang-hinang. Piyaragbos siya. Tinaway roon nakauna rin kaniya bang hatungod pag-agama. Way na hinang sin Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, way roon na hinang sin sahaba niya, way roon na hinang sin at-tabi'un wa tabi'uhum sa na mga miyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang sin zaman ini. Wallahul musta'an. Tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyya. Dumagbos siya lang na sa parati syara. Dumagbos siya sa parati syara bang unuing kakahinang halawm niya biya upama kun ibadat. Yuqsadu bis suluki alayha al-mubalaghatu fit ta'abbudi. Immaksud long na simpag iyanun kakahinang suluk yato in magpalabi na hapag-agama. In Allah subhanahu wa ta'ala mga miyulyasin Allah subhanahu wa ta'ala matampal in aginiya kitab niya ma farratna fil kitabi min syai'. Wayroon kami long sin Rasul long sin Allah subhanahu wa ta'ala ati niya nagkulang, naglabi, hakitab na mo yan, wayroon. Bang uno in kya baita, sin kitab, iban sin sunna, iban sin ijma, sin salaful ummah, subay amun ini in akaron na to. Subay amun ini in panyuknyukon na to, papangatayan na to. Sabab bang kaumiyagad, dukaing din ha ini, limatun kaw ring hapanghati do kaing ding ha ini tanto wayroon na tudjuhan mo bang bukon kajuljanaan. Naran na sabab yan mga miyulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula in kakahinang bid'a maluag in parihalan pagsyarah kaniya pagsalsila hatungod niya. Di makawahang karum, di magkawahang kalingkuran, buat malengkan subay pangadjiun mga biulanan long si mga ulama hatungod sa jasim pag-iyanon kakahinang bago hapag-agama Islam. Narin hasabab yan, kita unta in amuin pag-iyanon Laylatul Isra'i wal Mi'raj. Sabab yan, kita tahakarandanan ha ka masjiran yan na isab sila si misalawak simpag iyanon pagsabulong ni harum amuin Isra iban si Mi'raj. Na mga ini bang tabiya mga lilingon pandangon wayroon asal niya pag-agama. Bang tahibutang labi sa in Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam himinang singkakahinang ini. Himinang singkakahinang amuin bang hapangatod singkaibanan ibadat labi in Rasul ha ini. Sarta long sin Imam Malik Ibnu Anas Imam sim Madina na kauna pangawaan patwa sim mga kaulamaan ha Madina. Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasana faqad ittahama anna Muhammadan khana ar-risala. Isyu long niya in hinang bago pag-agama sarta impangatod niya sin hinang yaon marayaw.
Pangatod niya sinhinang yaon marayaw, sabunal tuod tiyo humanya na panghunatu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sinin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hiyayanat niya na, amu risala pya sampay niya. Sabab si mayta, wayroon ini na hinang sin Rasul, wayroon na hinang sin sahaba, amoy long sin mga ulama, ahrasun nas, wa'lamun nas, ba'dan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Den ha mga tao matuyo, den ha mga tao amuin nagmamahiha pag-agama, iban den ha mga tao panday-pandikal hatungod sim pag-agama, amo na in sahaba, wayroon nila ininahilang mustahil, di makaunsin utok, di makaunsin utok, mahinang sim mga sila, mapuas din ha mga sila, labi intuyo nila pag-agama, amo na in sahaba, mustahil di nila mahinang yat tubang saupama in mga parakala ini, bat in parakala ini syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul niya. Na rin hasabab yan, mga jama'a miyulya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagsabu atawakan pag celebrate sin Laylatul Isra wal Mi'raj, ini mabaya kita iban sindi, na awam kita iban sin kaya ingatan tain ini wayroon siyara sin agamata, wayroon ini siyara sin agamata, wayroon ini iyan sin agamata ini masyru', di manjari long mo ini kakahinang sin kamatauran manusia, sarta mga jama'a mulya, indum amuin pagsa buha ini nagtungkakaliin mga kaulamaan, wayroon na hambuok in mga kaulamaan sin harum kawaan tagpito simbulan Rajab, dahin doon long nain Laylatul Isra'i wal Mi'raj. Kitaon na to in mga pamandukah sim mga kaulamaan sing kita niyo muna hambuok imam kikila sin agama na to imam amuin bukon ini imam Wahabi, sana imam kikila bang ha ilmu usul da, iban sin ilmu aqida, iban pangangawaan ha uno-uno pakaradyaan pag-agama, amunain Ibnul Qayyim al-Jawziyah, imam dakula ini, nalong niya hawak tuman, faqad su'ila Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah an rajulin qala Laylatul Isra'i afdalu min Laylatil Qadr, wa qala akhar bal Laylatul Qadri afdalu ayyuhuma al-musib. Na asubo in Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sababi Ibnul Qayyim, in Imam Ibnul Qayyim, in siya ini murid pasin Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, nalong niya na asubulong ni Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, hatungod long na sinusog, imiyan siya in pag-iyanon long ni al-Isra, amunain al-Isra wal Mi'raj, tawakan indo al-Isra, labilong nin halga niya lang sin Laylatul Qadr, long isab sin hambuok yaon in Laylatul Qadr long niya lawi in kahalga niya, nahisyo sila yat tulong niya in kimugdan, long sin imam alhamdulillah amma al-qailu bi anna Laylatul Isra أفضل من ليلة القدر فإن أراد أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ليلة القدر. Long sin Sheikhul Islam ang palong ni mga long tanamong sin in pag-iyanon Laylatul Isra labiin halga ni ring sin Laylatul Qadar bangso pa malong ni immaksud niya yatto in amuin al-layla allati usriya fiha amuin maksud ni amuin pag amin dum Laylatul Isra wal Mi'raj sa Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal long niya li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Laylatul Qadar bihaythu yakunu qiyamuha wad du'a'u fiha afdal minhu fi Laylatul Qadar. Long sin Sheikhul Islam bang bihat tim pamung niya fahada batilun. Bangsaw pa maimpyamong niya labiin halka sinamuin Laylatul Isra'i wal Mi'raj deng sin Laylatul Qadar sabablong ning kahalkaan ni rin doon in Nabi atin niya dahil ha Masjidul Haram pa Masjidul Aqsa sambil nag-Mi'raj pataas sin langit labilong nin halka lang sin Laylatul Qadar long sin Sheikhul Islam na hawakto yan in qaul niya yato, in pamong niya yato, batil. Batil. Lam yakulhu ahadun minal muslimin. Wayroon nakapamong misanhang buok. Sibu da ka imiiyan, jiyari in Laylatul Isra wal Mi'raj, iban sin mga imiiyan, wayroon jiyari in Laylatul Isra wal Mi'raj, wayroon sila katan nakapamong, sin labi in halga, sin Laylatul Isra'i wal Mi'raj iban sin pag-ibadat din doon halawm niya iban sin pag-amuin pagpuasa rin doon habulan niya long nilabiin halqa din sin Laylatul Qadar wayroon sila nakapamungit tukatan wa huwa ma'lumul fasad bil itrad min dinil Islam. Inya tulong niya ma'lumul fasad matampal na inamuin kalarak sinatungod yato bil itrad nagpalabi na min dinil Islam ding ha pag-agama Islam. Damikian in mga ulama rahimahumullah wayroon sila na hambuok hatungod sin amuin parihalan pakaradyaan sin dum Laylatul Isra wal Mi'raj. Long sin kaybanan faqad ikhtalafa al-ulama fi tahdid al-layla allati usriya fiha bin Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah hambuk imam sin Syafi'iyah din ha mga kikila sin mga sila nagmamadhab sin madhab Imam Syafi'i damikyan din ha mga tao amu inagsal sila sin Sahihul Bukhari amu na in Fathul Bari long niya waqad ukhtulifa fi waqtil Mi'raj tantulong niya nagtungkakali hatungod sin waktu sin pag-ianong Mi'raj. فقيل كان قبل المبعث hati niya aun papanaw before hati niya hawayroon pa in Nabi na to tiurunan wahi qabla al-bi'tha in yatulong sin Imam Ibn Hajar wa huwa syadhun hati niya syadh باطل إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ في المنام. Nabang isablong umaknahan mo siya dahon min pagmakna kaniya isabunal to din siya jima to hawak to sa bukatukan sin Nabi na inyat tubukun day sab siya. Wa dhahaba al-akthar ila annahu ba'da al-mab'ath. In kamatauran sing kaulamaan in papanaw nila in pangatod nila
in Laylatul Isra wal Mi'raj mapuas sin kapaturun sin wahi panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma ikhtalafu faqila qabla al-hijra bisana. Demikian unday sab na mayta in pag-iyanon long na Laylatul Isra wal Mi'raj hawayroon pa nakapaghijra in nabi before hang katahon. Qalahu Ibnu Sa'ad wa ghayruh. Tinini papanaw si mga kaulamaan biya na kan Ibnu Sa'ad iban sindu kaing ding kaniya. In kamarwah wa adamikyan wabihi jazaman Nawawi. Demikian Imam Nawawi rahimahullah Abu Zakaria amura isab ini impapanaw niya. Wa balagha Ibnu Hazmin. Pagyan ni Ibnu Hazmin al-Zahiri. Amuin nagmamadhab sim mga sila Zahiriya. Fanaqala al-ijma'a fihi fayakunu fi syahri Rabi'in al-awwal. At ini Ibnu Hazmin bang biaka to si mubra impapanaw niya. In pamandukasin siya impapanaw niya in pag-iyanon long na Laylatul Isra wal Mi'raj jimato siya long niya habulan Rabiul Awwal. Sarta biyayta niya aun ijma' long narito. Na ini ni matampal ha mga sila kaulamaan. In amu in ijma' kaya bayta din di Ibnu Hazmin in ini long sim mga ulama maingat mapantuk bahasa usul long nyalayan akid. Hati niyari masah in ijma' din di sin Ibnu Hazmin al-Zahiri rahimahullah. Wa huwa mardudun. Tiniyari siya ito tayo maun mardud siya. Di siya tayo maun in siya ito batil. فإن في ذلك اختلافا كثيرا. Sabunal tuod aun uno. Aun pagtungkakali mataod din di pakaradyaan ini. Aun na imian ipagtungkakali hatungod sin Laylatul Isra wal Mi'raj. Atas hangpo himumungan sin mga kaulamaan. Kaya baita sin Imam Ibnul Jauzi. Demikian kaya baita daysab sing kaibanan kaulamaan biyanakan Imam Ibnu Abdul Bar amuin tagda po sing kitab al-Istidhkar iban sin kaibanan pa kutub nafi'a. Narain hasabab yan mga jama'a miyulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala dungdungan na to, hatihon na to, ingaton na to. Bang uno in hukuman sin hatungod pakaradyaan ini. Bang uno in hukuman sin mga kaulamaan hatungod sin pakaradyaan pag-iyanon pagsabo sin Laylatul Isra wal Mi'raj. Natibuok in mga salafus salih sabunal tuod long niya hisyu-hisyu. In amuin mga manusia magparagbos sindum ini. Amu indum wayruun na siya siyara. In ini minal bid'il muhdathah. In ini rin ha mga kakahinang bid'ah muhdatha amuin bago na siya. Mamarahina ka to in hadith din Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Iyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ibut kaniyo halik kamu den hakakahinang bago sabunal to ding kakahinang bago in ini bid'ah. Naingkatan sing kakahinang bago bid'ah in ini mangindarahi pakalaungan.
Iban sin hadith matampal pagbalik-balikan sin kaulamaan hadithun sahih. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Inilong sin mga sila amuin masub maghinang sin bid'ah. Long niya wayroon na ba kaingatan niyo yan hadith amurayan hadith yan. Tuan bangsaw pa maun dalil na may taha tungod sing kabid'a misang pahambuk hadith. Nabihay diin na banglong sin Imam Ahmad rahimahullah in hadith inilong niya rubu'ud din. At niya 1/4 ini sin agama. Sabab in hadith ini manunjuki palayuun kau sin hadith ini reng hakakahinang bid'ah hinang bago asupaya kau ri majuljan. In hadith ini palayuun kau hasupaya kau ri makatudjumat tu pakalaungan. Bukon gura-guraon in hatungod sin hadith. Way nalong niya kaingatan nyo pagsakat nyo batas si mimbar. Iyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Man amila amalan amurayan long nin hadith kaingatan niyo. Tumtumatuanin hadith ini. Bukon ini hadith ula-ula Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam in imian. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hisyu-hisyuin ng himuting. Para Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam imian bukon ba yan long ni hadith? Tiuod niya. Kaya hahatihan niya. Kaya iingatan niya sa tiuod niya, inhukuman ka niya sinuno, sinsyara, tumagaman na siya, sinlilingkuran niya, rin haapinarka, jahannam, ma'adallah, kakalayo ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun na kaminsan, sa sim mga kaulamaan, hawak tuman nasabutin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Long sin mga sila mutasawwifa, mga sila nag-ilmu sin ilmu tasawwuf, amuin ilmu pag ianun tasawwuf long niya. Ayaw ko long na dumungog ayat yan, inayat yan long niya ayatun wahabiyah. Allahu Akbar. Di kita parungugon na ayat sin Allah. Sabab long na yan, madaran yan long na pagsabuton si mga wahabi-wahabi ini. Madaran yan long na pagsabuton. Allahu Akbar. Ayat sintuhan. Nang langi rin hay ng sirik. Nang langi hasupaya makalayo hapag iyanon sirik hati iyanon ayat sin wahabi. Hauno na mga katotay manghuran miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala in akal. Hauno na biutang. In amuin dehil kato ni wayroon dehil arugaing amunain akal. Naray na sabab yan long sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Wa amma ittikhadu musimin ghayril mawasimi ash-shar'iyyah kaba'd layali shahri rabi'in al-awwal allati yuqalu annaha laylatul maulid aw ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها والله سبحانه وتعالى أعلم. Long sin Sheikhul Islam nampalong na mga sila amuin nagparagbus sin amuin mausim bangbiak kato naghinang sila amuin agama nila tiyanto nila adlaw yaun bukunin siya ini musim sim mga amuin agama siyara kato sin sara biak sin amuin
duman sin Rabi'il Awwal. Amo na impag-iyanon maulid. Na maulid ini maluag day sabing pagsyarah kaniya. Sabab na banglong nari kautuan magmaulod, wayron dulang mo, wayron subri-subri mo, wayron ujara mo. Ing kabukaan tabay nilong niya tuan. Bang kamo manglang nasadyadumi man sin adlaw. Na wayron nalong niya mga mangbiya kato, dimihil kato, ujara magdua harum yan Allahul Musta'an. Nalong sin syair, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Magmaksiyat kaulong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sing kakahinang mo yan biasin Laylatul Isra wal Mi'raj kakitaan mo maglamo kay nin usog iban simbabay halom sim masjid yaun na in nagmamama yaun na in nagsisira yaun na in amuin naglulummi halom sim masjid pagubos lang ni ang pakaw imian malasakaw pa Allah subhanahu wa para Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala bangsad jay paglasa mo yan long niya bunal bata supaya panglaggo mo Laylatul Isra wal Mi'raj bata supaya bata supaya lang mo ipakita mo paglasa mo para Rasul sabab sintumtumon ko ilang mga long ta kakahinang jima tuha Rasul sallallahu alaihi wasallam Laylatul Isra wal Mi'raj la ata'tahu tantu pagtaatan min Rasul unim maksud sim pagtaat makad kaw hindo niya banging kiaw na niya long niya bid'a ayaw na ko makadhan banging kiaw na niya long niya ri man jari pag-agaman ayaw na ko makadhan insyaallah subhanahu wa ta'ala mahaba pa imbi mga long tabis syarah tungod ini sa nabi mga miabot na in wakto na to mga jamaa miulya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala aw umpang po minute. Umpahang po minute. Naroon man basahon na to in aki sin hambuok imam sim mga sila nagmamadhab si madhab Malikiyah. Amuin Imam Ibnul Hajj hakitab niya Al-Madkhal. Laung sin Imam rahimahullah wa min al-bid'a allati ahdathuha fihi أعني في شهر رجب ليلة 27 منه التي هي ليلة المعراج. Long sin imam ini dainha mga kakahinang long niya bid'ah amuin hinang nila imaksud kuyat tulong niya amuin habulan Rajab haadlaw kawaan tagpito simbolan niyaon habulan Rajab amo na long ni pagyanon Laylatul Mi'raj amo na ini nahambuok mufti na kauna sin Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyyah mufti sin Saudi hi Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh long niya hawag tuman siya amuin iabi-abi sinhambuok tumpukan si mga ulama amuna in Rabitatul Alamil Islami pa saabuhon sin amuin pag Laylatul Isra wal Mi'raj long sin mufti hada laysa bimashru' bukon niya long niya siyara لدلالة الكتاب والسنة والاستصحاب والأقل bukon yan long niya syara sabab sin namayta na in kitab amo na in Quran iban sin sunnah iban sin istishab in istishab ini amo in hukuman ha usulul fiqh amo na ini din ha mga masyari'ut tashri' muna ini in hukuman al-mukhtalaf fiha hukuman al-mukhtalaf fiha al-istishab manjari siya ini ipagdalil
Sabab in dalil upat atas hupat parakala. Muna-muna Al-Quran, hikarwa as-sunnah, hikatu al-ijma', hika upat al-qiyas. Ini hukuman al-amuin al-muttafaq alaiha. Naroon mayan long sin imam o long sin mufti na kauna, matampal ka in ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sambil pahinapusan niya, iban sinagi sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Bang in kaunan niyo malasa kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, long sin rasul na agaran niyo ako hakakahinang ko, iban sin hapardakan ko, iban si bang uno in kiabayta ko kasyara-syaraan subay niyo agaron. Naampain hadith tin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nasabbut taraini kaina man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Isyusyuin himinang pakarajaan pag-agama, amuin wayruun na syara, in mga yaturi tatay maun sin syara. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Isyusyuin himinang singkakahinang, wayruun na mu'na diak, wayruun na mu'na na bangkil, wayruun na mu'na nasabbut, na inyat to kakahinang bukon na siya pardaakan. Demikian mataud pa ka hadith-hadithan, biana sin hadith aballah ayaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Di mabayain Tuhan, magmariin Tuhan intay maun niya, in kakahinang ayaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu, sehingga subay niya hibin in kakahinang niya yung bid'ah. Ini kaya riwayat sin Imam At-Tabarani rahimahullah. Demikian long sin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sabunal tudlong nin Allah subhanahu wa ta'ala, libunan niya na impagyanun taubat hamanga sila maghinang bid'ah, sambil hibi subay sahingga hibin nila in paghinang nila bid'ah. Naampain dalil, amuin dalil ha istishab, amuin dalil wayruun manunjo kilong niya in amuin nang lang iban sin nang jarihi, long sin mufti na kauna sin al-Mamlaka al-Arabiya Saudiya, in kari asalilong na simpag ibadat in siya tawqifiyah. Uno in maksud sin tawqifiyah, di manjari maghinang-hinang hatungod pag ibadat, long mo bihaon biya makulasog in pamaranan ko subay long mo, ganapan ko in asar hinangun ko hangpu rakaat. Long mo biya makulasog in ginhawabaran ko, subay long mo ganapan ko in maghrib hinangun ko hangpu tag 7 rakaat. Di in kari asali sin pakarajaan hadunya, in pakari asali niya ibaha. Al aslu fil asya'i al ibaha, sadabang ipang ibadat. Kaya baita ini sin Imam Ahmad rahimahullah, al aslu fil ibadati al man'u. In kari asalilong na simpag ibadat, in siya wayruun na harus hinang-hinangan mo rin doon, buat malengkan subay aun dalil, manunjo ki pakajari sin hinang-hinang mo yan.
Naampalong niya bang dalil akal, ibutang tamari, bang saupama inilong niya, syara sin syara. Labiin himinang inikan niya, amo na intag baran. Iban mang mubi mga lilingon, pandangon, labi sa pagkat to niya pakar hira dahil sinamin Isra wal Mi'raj. Bang mo lilingon, aon mga kakahinang sin Rasul, na may tawayroon nila yatto liyaggo. Wayroon nila yatto liyaggo, sabab sin mayta. Sabab sin kita nila di rin manusia manglaggo ihat to. Di rin manusia manglaggo ihat. Wallahi alladhi la ilaha gayro. Kita kwadlaw yatto aun hambuk alim nagpatuha kajarisin laylat al-Isra'i wal Mi'raj kiyublaan ako sin dalil. Dahil ha mga dalil niya sababbay sablong nin ini kakahinang nasim manusia. Amalu jami'in nas. Amo niya tindalil niya, wallahul musta'an. Kakahinang ninilong na sing kamatauran manusia, di mo na siya kung ininilong na masyuro na siya. Wallahul musta'an wa alayhi tukalan. So insyaAllah, patubtubon na to dito. In biya mga pangadyan sing kita ni harum ini. Pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in dungangan pa kita ni pag-akama iban sin pagbagbog sin pag-akama na to iban sin pangayoon na to in pakusugon sin Allah subhanahu wa ta'ala iban papaghambuokon sin Allah subhanahu wa ta'ala in liuran iban sin sapan sin mga salafus salih nagdadakwah dahing naman hauttara pasatan din naman haupat pidyo alam sabab ayaw kita malingo, ayaw kita masalo, ayaw kita malikap. Misaning kiaunan budburan kaw simpilak, misaning kiaunan wayroon makaun mo asin-asin sadya sa napamungan ning kasabunnalan sabab bangkaw ha kasabunnalan long sin Allah subhanahu wa ta'ala qulil haqqu min rabbikum pamungan long niya ing kasabunnalan ya Muhammad kasabunnalan pagtuhan kasabunnalan amuin hikalayo simmano siya den hakajuljanaan kasabunnalan amuin mahinang sabab hikasuok mo parida sin Allah subhanahu wa ta'ala long sintuhan faman syaa min falyu'min wa man syaa falyakfur na isyusyulong ni mabaya mag-iman sila, kumahakad sila sin panawag-tawag sin kasabunnalan isyu-isyu sabin di mabaya na tanto magkufur sila, magmari sila, magmasalud sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ma jazallahu bihi abdahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.